upil upil Isha haino kipil kipil Shidi shini ba Isha gana ane phati phati Yakno ane romti romti Duma ashe gharbo Tangi na shibo upil upil Isha haino kipil kipil Shidi shini ba Isha gana ane phati phati Yakno ane romti romti Duma ashe gharbo Ike nono belai ke khana to kai sino ro sabai khana ka bukuk Rahel. Thadi sini judges oni khukti ke sing kok thai boni tam tam kesar mong tong kesar jang ni tong khlai na lain sar orun yak ke cheng le ne. Rahel ni je rochamung tabok ang belai khana enjoy ke kya abone bagi ang nini bagi Dewaisa hai no hai. Thank you sir. Sir comply. Sana kok sekere kya. All right. Madam Torwala. Ang kisah audience rong ni aing bon hari ni mani sini takuk bisudep resam na kereng job to sini usini hasto. Bobby ni resam mong ni puila ni simi pai thak zora bok rok paku gui no pai kya. Angka besuk bo enjoy klai ka. Au Rahel nini jakung jaktuk Jotto musabai kya tai rubur safka belai ke hambai nono belai ke hambai tai boh bai ke neng entertainer di nini bekhai no seng nango jotto jaga thangi mekhang keplai ngi phainai jap. Thank you ma'am. Sir Hemonto. Nengoro competition to Mwsa Kha Rwchap mengni bangai Mwsa mengni bangai ya Hani bangai Rwchap ro testa control khalai Rwchap di nang jes kaham ke Rwchap ma phano Mwsa Kha ke kisa dundrok na nang lengu tai ragni no kaham ke jaga khikle me angu abo icha khalai ya abo Mwsa mani besak bupra mani bagesi abo nini bangai ang ekta point hokha sob somoy je proper na nang Rwchap na ke asikta Mwsa di Mwsa na ni phoro ke thianai ni Mwsa di abo tikri Rwchap na ni phoro asik phanoita Mwsa di Sir Satto. Angbo Hemonto tabai mane mot kaisano asole Rwchap furu kisah misa besakung kodi kintu abai ke Mwsa na ni kalau kau geno, apa nung khel na rudi, nung tebo kosoko kadi, sini jauh kani mung na rudi, hambai. Sir Rodrian. Thasing ani kau dujon segi sai pekha, bai turwala jakung jak mana kau kolwi ba, tamu ke yak ngersabi tungwan cuk tungtang. Okay, yang Sir Hemonto Mwsa Kha je Mwsa man ekdom soi kau apa je nu Mwsa thik no timing Mwsa di je progon ni nitai kesa scale rota mo danger phaina sur danger phaina abonon timing nai sagoi Mwsa di
otherwise thik no tungo tamon ke organs nampugo ang no main ko kheri mani surobis nam tungo surobi no mosla rene ang bo Indian Idol man mani poro film khaipe mani bukuk nei movie organ na nas namri mani nonga bono same surobi enjoy khaimai baksa no khaikha ang pulan simi Indian Tipra Idol cheng prugo kaisa burai nai tuk tumani singer female singer ani film ni bagai already film complete dubbing chole tong shooting upai kha but replacement singer ang nau ang no kauri kha nong Tipra Idol man thung mai thung jodi Tipra Idol administration ro ano permission re ka boro film lo sabr nai. Thank you, sir. Congratulations, Te kaisa Rahel Kalai. te kaisa kok Rahel ni bagi sana nai mani. Gumotiu bini audition nungo arang tongo. Bo puila phaipur bu hai tamani. Tabuk bo musai tongo stage mane overall boroni development nung tongo stage performance khaina ne bor already ready. Jodi kuno kisu ung thangka tini ang to ni bagi standing ovation rika. Jodi kuno kisu ung thangpano bakha bainan kokya mane abo kok samase ngai singer ke bo stage performance khaina bagi entertain khaina bagi onek kisu ko nango apti mosamung rok banango abon bagi ang mane nini changes je nai tongmani Tipra Idol je khai tongmani obono kaisa man mong chini thani je norok obo haikai lachia kriya kai stage performance khai tongmani ang taisan ni bagai Thank you, sir. thanks Thank you sa kok Rahel pula audition jepro work tum mawis tong do kabang ma ang us kang YouTube ro search khane kha bin sab mong boni je video tu sa camera khai subject tong mawin no tong bin logi guitar tam tong lai sob jani tong chala krok sa price mo tamo sobabo And Dada. to tong ro kuri okay fine nong aro bo mawin no sawang follow khayo YouTube nin bu well done tabu topon nong turuk saka kai tong bike lai ta sang di chu ni tong kok saya hanjang nai sebo jikade Mwsa janai rasa mungna ke Mwsa ni rasa di dukho ni rasa mungna ke boi mukti roi ke mak lai ni jat ke rasa di sak sena nai ke hanai baso si rasa di Kishore Kumar bo Mwsa rasa bo boi ne khorang kuno dista bangya Bishudev Kolai Mwsa rasa khorang dista bangya Joyento Jomatia Mwsa rasa khorang dista bangya Haideva Yes, sir. okay Belai ke hamai sini judges no tai. Rahel no, congratulations for getting into a playback singer in one of the movie in Tripura.